part 2 yasebenza nimithi hayi ngibehliseka abantu sengishilo ngathi umama lo afika ngibuka emehlweni lo mama lo owagcina ukwehla bese nje ngoba mncane nje lo mntwana ingqondo yakhe njani abeqishazela mama ehamba engibona ukuthi kushuthi ngigeje ngempela la hayi ngihambeke ngiyofika erank oba phela ngiba drop-edropeni laba bantu vele imoto esukophongola ayibahambisa abantu edropeni kodwa for the sake of ukuthula nje ngiqede nomsindo ngavele ngathi angibabeke edropeni so sengibheke station nje kusa ngokunye impela manje ayengifike ngipaka imoto bukube khona into nje yaza manga lento vele ngehlisa iwindi ngiqala ngalo rubbish lo awubeke lapha ku dashboard vele nguthathe ngutshinga ngithi ayikho imoto ongathiwa iyobonala ngathi ilayishile njengalayishile tshinga lapha ngihamba ngifika station nje hayi ngiqale ngiquthise nje ngayixoxa indaba kuse ngakusasa ayikwale bese ngiyixoxa hey bafowethu kade ngisophongola izolo yazo lo ngihlangana nobaba kanje ngibalandisa ababhemu befe kuhleka athi baba umthetho khona baba uthi umthetho lapha namanje ukhona baba umthetho lapha station ukheshi imoto ezezithekwini baba nje usekhulile ongathi nomzimba nje athi hey wemkwanazi lo baba kwangibamba nami ngithi ngempela uthi baba lo wangiqeqebula 400 hawakubamba umthetho hey wangibamba lo baba ethi ungisiza kanje nayi mhlolo ngiye kusibu athi nosibu umtshali hey nami angibamba lo baba kodwa ngagcina ngikhokha 200 hey bo nathi mhlola nangu umuntu driver uthi uyimfifi lapha kwaMthimkhulu hey wendoda nami wangibamba lo baba kanje wavele wathi nje ngimi ngaphansi kwesihlahla wathi nanyoka ngathi ngibuka phezulu wathi hayi angisho lo nyoka mina ngisho inyoka la bakuthumelela yona mina ngakulapha lo nyoka efuna ukukushaya wamudla imali naye uxaba ushayela kwaMthimkhulu nje uxaba naye ukhona lapha erank uthi wayeqhamuka eBay yena wamlifta from eBay ezosala lapha ngaseMolomet lapha ezojoin N2 afika wasala baba lapho watshela ukuthi hey uyahamba nje eThekwini manje abakacaba bathenga amaquantum awu10 funeka yowaqinisa manje bebekade bethe bazomlanda uthi wabatshela hayi leyo mali leyo enizongilanda ngayo ibekeni imali yami kapetrol leyo ngizoyithathela mina so imoto ngiyishila lapha eBay nje ngiyasave ngona ngivele ngihayikela zofika ngenza lento uphethe ibriefcase uphethe ibriefcase lakhe leli robha ngala abantu siyambuza uxaba ukuthi manje wena awufuni lutho kwasho ukuthi isithuba liko noxaba kaphethe imali waxaba eyanginamali uthi kodwa uxaba ekhala enhlizweni yakhe uthi hey madoda ngikwazi wangigeja umuntu emuzwa indlela ababaza ngayo ukuthi yena udila noxaba brothers yabona so ushaya lo yamuntu amarenki uyawazi waphetha amarenki abantu abaningi uyabazi kumsebenzisa leyo information yalapho eshintsha la uma-onet umuthi awudla kuyena so ngeke ungathatheki nawe uze umuntu ebabaza ama-on wabona na ukuthi aseyiphumelele ngeke ungathatheki umuntu mayethi nanku umuthi uyintombi akekho umuntu ongeke aqome omfunayo nje noma ubani noma ngabe ukusipha isigaba sempilo so ushaya nje lo yababa ngathi ngiyaxoxa nje ngimuzwe ngoba ngiqala uxoxa nabantu umuntu driver we truck wathi hawu lapha ema-truckini lo baba sebaqedile o driver bama-truck uvele ethi nje uyelapha kanje so ithi comment section lapha nade ngifunda kule video engiqale ngayo why lo babe push imoto kanje manje nomuntu ongaka namanje ngisayibuza ukuthi why ngaqabanga kanje ukuthi lo muntu ngobe ihluphekela nje kanjena epush isuze endala na kanje manje nemithi enswempu kanje ngabe ngathi kodwa phela kwasami inyanga ize lapha yabona kodwa kungifikelanga lokho so wangishaya kanjalo kubaba ngathatha wonke lo doti wemithi mina sengizobaba umthetho alba nosibu umtshali noyimfifi nozandla xaba ngathi hayi ngiyayichitha lento mina vele lokho akubeka ku dashboard ngase ngulahlelo ngangakwazi ukuthi kuyini le nto leya uyindumbuluzana ngatshinga ngachitha yonke le mithi ne roll on yami ngayikhala ngatshinga yonke ngathi ngizoze ngibe nezinto ngamabhadi nje ngenxa ngisebenzise lutho nje so ngithi ake ngiqede lapho ngoba isalile nabo bese ngivele sengiqedile nkathi kwehla lawa ngangibehlisa edrobheni Sibingelela ngenza ukuthi acela uqala ungene kuleli khasi lethu wenza ubulunga isicofo subscribe button ngenza ukuthi-ke ubuye nawo-ke uma kuphathanisi u-part 2 mina-ke nawe bengingathanda ukuzwa uvo lwakho laphaya kwi-comment section ukuthi wena utheni ngalolu daba lwenyanga siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo don't forget to subscribe danko